Yes, it's your boy MBITSI the producer. Namuntlha ne nakuta namhaka yin'wana very important ngopfu eka Fruit Loops. So hi le nga ta va hi checka temp mistakes and then na temp ku fita a risimu ro karhi kumbe an instrument lexi tsutsumaka kumbe lexi nga slow mara mi xi fambisana yini na tempo ya ka FL Studio 2021. So I ain't gone. Oh, before ingena makene anta kombela ku mi like mi kha mi subscribe ne mi commenta loko mi karhi mi languta video ku mi ta ni khutaza neri. MBITSI Studio blogspot.com. Fruit Loops loko ma hi pfula ta mi komba swin'wana mara swiswane ni mi komba leswiwa. So xi important before me endla anything ku fane mi concentrate eka tempo hi yona guidance ya n'wina ku na loko vo jambani ku mi jamba so or mi jamba so hi yona im guide. So van'wana vo tala ni vona a mi ri hoxe an instrument here or like varanda ku hoxa ti drums ne aho hi ku a yeni ka piano roll munhu a fika lawa ka piano roll a sungula ku lavetela leswi a lavetaka swona a press a nga yingiselangi nchumu and a nga setanga tempo twana a ni le ka tempo so i mistake kulukumba yoleyo hi endla njhani ku hi ta ka hi nga endli mistake ka tempo before mi endla anything before mi endla nchumu eka Fruit Loops ku fanele mi ya ka va ri yini xilo lexiwa di-clicker and then mi langutela xipiti xa n'wina cause loko mi sungula a Fruit Loops nga no mi sungula mi ri ka vo 220 mi sungula i ri ka vo 130 120 so a swi kahle sweswo a swi kahle vonani mina sweswiwani pfule project lewa i le ka 130 which is not good mara mi ta kuma ku munhu a tlanga afrobeat ka 130 twanani ni mi twisa swin'wana a mi ri dropa loop lawa ni mi twisa swin'wana twana didenge tsutsuma njhani okay tempo leyi yona original mara mina ni ta fika ni draga anything la kumbe ni sungula ku draw ti-notes ni nga swi tlhogomelanga a mi ri hi ya kombana ku endleka yini okay ni press di-clicker liwa clicker matwa thatha le matwa ile utsutsumeni wrong so loko ho sungula okay amri ni susa loop liwana a asumeni ku sweswa la ku endla afrobeat okay la ku endla 105 speed xa mina 105 kumbe 100 so ni ya ka dideng ka speed xa mina ka tempo ya mina ne 105 even tlanganyana dinde so amiri hi draga afrobeat guitar right to 1 point
So loko ma ri interested ni comment lahansi and then mi like mi subscribe mi click na bell ku loko no hoxa yin'wana video ita vete reporta ka n'wina. So ita jumpa ya ka second point. Second point ana ku ta lehisa video ni cause lawa ni tenta ku mistake ntsena ana ku ta lehisa video. Sweswiwani a hi yeni ko seta tempo eka risimu rin'wana na rin'wana. Okay 110 amiri yisa ka 110 amiri draga di dengelia guitar ya ne. Okay maito sweswiwani guitar ya tsutsuma yi slow and then tempo ya mina ile henhla mara mina ni la ku tlanga ka 110 afrobeat ya mina. So ni endla yini ka loop liwa mita lawa wala ka loop ya mina ne mita klika lawa mabo kwala mouse ya mina ko kwala la ku nga vonisiwa a form and then left click mia lawa ka fit not detect fit to tempo klika nkwala eve mita lawa ka type in the BPM inga speed lexi original xa dide xa loop ya hina. So loop liyane na yi tiva mina yi famba 105. So type in 105 make okay already tempo ya mina se right loop ya mina i right mayibona no jika kahle. So I tlange nitwa so already leku endlenga ngoma. Okay so sweswiwani amiri hi ehlisa xipidi lexiya hala ka tempo ka Fruit Loops aho sweswi la ta vela ka 105 yani vutisa lawa restretch all channels muku yes. So okay hi swona sweswi mi khomele swona ka siku ra namuntlha a mi ri ni ku cope a ku ri MBITSI the producer hi sweswo.